Okay, kamata. Tunazunguruka. Leta ile kombora. Igeza hivi. Injo atitaka yetu récupérer le kombora iko wapi? Récupérer kwa M23 ndio hii ngari ya mupi. Wapiga wakekimbia wakaiacha kwenye alacha vitu vingine. Juu ya woga wakatupa na kombora bila kuidekupie. Nayo RPG nayo tuko nayo. Antuka wenyewe wanajua hizi matitanka na nimero zake, bajue kama zinatengenezwa mwinchi gani. Hapa njo vifaa hizi njo makompora zenye M23 iko natupiga mwa masiku. Barisha regea kabisa, bako natupa makompora bila kudekupie. Okay. Na RPG njo hii na walipiga bila kudekupie na ikaanguka, Mungu akatulinda. Okay. Zunguruka sasa tutawapiga mpaka Rwanda. Kule mumilima kwa tulitoka. Komeza ugubwe neza uri wose kurikiye ibiganiro n'amakuru cyenda tukugezaho 5 kuri 5 tukubwira ngo ubone ibyiza byose wifuza. Kuri ubu twakubwira ko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu makuru ari guturuka ku kibuga cy'imirwano tayari ubundi ko tukubwira ko imirwano yakamejeje aho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo tibimeze bite. Imirwano ikomeye yongeye kubura hagati ya M23 na FDLR n'abitwa Wazalendo imasisi. Imirwano rero ikomeye ihanganishije umutwe wa M23 n'imitwe yitwaje intwari izwi nka Wazalendo ifatanyije na FDLR Nyatura n'imitwe ya Maimai muri teritwari ya Masisi ndetse byakomeye cyane. Amakuru rero dukesha imboni yacu iherereye muri teritwari ya Masisi avuga ko guhera ku isaha 11 z'igitondo kuri uyu wa 28 Werurwe 2023 abarwanyi ba M23 bari mu mirwano n'imitwe yitwaje intwari yobowe n'abitwa Wazalendo mu gace ka Bushunga mu kilometero kimwe uvuye Imweso. Aya makuru rero akemeza cyangwa se akomeza avuga ko iyi mirwano yatangijwe n'umutwe wa Wazalendo ufatanyije n'indi mitwe nka FDLR, SMS Nyatura, SMS Nyatura na Maimai abazungu ndetse imboni yacu iri muri teritwari ya Masisi komeza ivuga ko iyi mitwe isanzwe ifatanya na FARDC kurwanya M23 yagabye nyine igitero gikomeye muri ako gace ishaka kwerekeza mu gace ka Mwesa. M23 iheruka kwikurekura cyangwa se kuvamo ariko ikaza gukumirwa n'abarwanyi ba M23. Kugeza ubu rero ubwo turi kuvuga iyi nkuru hari amakuru avuga ko imirwano ikomeje ariko amakuru yo kwizerwa turuka hari kubera imirwano akemeza ko M23 iri gusubiza inyuma ibitero by'imitwe byari bigamije kwerekeza muri ako gace ka Mweso. Imirwano rero yongeye kubura mu gihe kuwa 25 Werurwe 2023 aherukaga indi yahuje M23 n'umutwe wa Wazalendo. Akaba ari imirwano rero kuri ubu twakubwira ko yahuje nyine M23 ndetse na Wazalendo mu gace ka Busumba nako kegeranye na Mweso muri teritwari ya Masisi. Icyo gihe rero uyu mutwe ukaba nabwo warashakaga kwerekeza Mweso ariko nabwo ugakumirwa na M23. Hashize rero iminsi imitwe yitwaje intwari isanzwe ifasha FARDC kurwanya M23 igerageza kutujya mu duce M23 yeruka kurekura muri teritwari ya Masisi igamije kutwigarurira cyangwa se kutwirukanamo ingabo za yase, ariko M23 ikaba ikomeje kwibera ibamba. Mu mpera z'icyumweru gishize nabwo imitwe yitwaje intwaro ya FDLR Nyatura Maimai abazungu yagabye igitero ku baturage mu gace ka Mushaki muri teritwari ya Masisi igambiriye kwica abatutsi ariko iza gusubizwa inyuma n'ingabo z'u Burundi zigenzura ako gace zanabashije gutabara abari bagiye kwicwa n'iyo mitwe. Gusa babiri muri abo baturage baza gukomereka bikomeye aho bahise birukanwa bihutanwa nyine ku bitaro bya Ndusho mu mujyi wa Goma kubitaho kugira ngo cyangwa se bitabwe. Gusa nubwo bimeze gutyo twakubwira ko tayari Jean-Pierre Bemba yasabwe kujigoma ahazabasha guhangana na M23.
Societe civile yo mu ntara ya Ituri yasabye Jean Pierre Bemba kugira baganga kaza gukorera akazi ke mu mujyi wa Goma kugira ngo ayobore urugamba FARDC yanganyemo na M23. Abagize Societe civile yo mu ntara ya Ituri bavuga ko nta kindi biteze kuri Jean Pierre Bemba atari ukurwanya no guhashya umutwe wa M23 akawirukana muri teritwari ya Rucuru, Masisi na Nyiragongo. Aganira n'itangazamakuru, Jirigo Tabo, umuyobozi wa Societe civile yo muri teritwari ya Irumu, intara ya Ituri, avuga ko Jean Pierre Bemba azwiho ubunararibonye mu bya gisirikare kuva ku bwa Perezida Mobutu Desire Kabila n'umuhungu we Joseph Kabila, ndetse akomeza avuga ko bashingiye kuri ubu bunararibonye bwe bizeye badashidikanya ko Jean Pierre Bemba agiye guhashya umutwe wa M23. Ati tumuzi kuva kera uhereye ku gihe cya Perezida Mobutu Laurent Desire Kabila n'umuhungu we Joseph Kabila. Afite ubunararibonye buhagije mu bya gisirikare. Twizeye ko azakora ibishoboka karandure M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro yose. Societe civile ya Irumu mu ntara ya Ituri yasabye Perezida Tshisekedi kohereza Jean Pierre Bemba akaza gukorera akazi k'Igoma, aho azabasha kuyobora urugamba yegereye ibice FARDC yanganyemo na M23. Ati turasaba umukuru w'igihugu kumwohereza Igoma akaba ari akorera kugira ngo abashe kuyobora urugamba neza yegereye uduce turi kuberamo imirwano. Kugeza ubu ariko ntacyo ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo Antoine buratangaza kuri ubu busabe bwa Societe civile ya Ituri, ndetse na Jean Pierre Bemba ubwe ntacyo arabitangazaho kuri iyi ngingo, cyangwa se ntacyo aravuga kuri iyi ngingo ikomeza gutangaza benshi. Gusa nubwo bimeze gutyo, twakubwira ko ari ihurizo rikomeye ku ngabo za Angola zitegerejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhashya amakimbirane cyangwa se guhosha amakimbirane ari hagati ya M23 ndetse na leta ya Kinshasa, cyangwa se na leta iyobowe na Perezida Felix Tshisekedi. Ihurizo rero rikomeye nirihe? Ingabo za Angola zitegerejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangiye kwamaganwa n'abanyekongo barwanya umutwe wa M23 zitaranahagera. Abanyekongo rero batuye mu ntara ya Minembwe bavuga ko hari amakuru aheruka kujya hanze avuga ko hari ingabo za Angola zitegerejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigomba gushinga ibirindiro byazo mu ntara ya Minembwe mu gace ka Kindu. Kuri ubu rero Societe civile, amashyaka ya politiki n'abatuye intara batangiye kubyamaganira kure bavuga ko batifuza ko ingabo za Angola zoherezwa mu ntara yabo. Ni nyuma yaho rero hari amakuru yagiye hanze avuga ko mu ntara ya Minembwe ariho hazashyirwa ikigo gishinzwe kwakira abarwanyi ba M23 bazaba biteguye gushyira intwaro hasi no gusubizwa mu buzima busanzwe mu gihe byaba byumvikanyweho n'impande zombi, ni ukuvuga uruhare rwa M23 ndetse na Kinshasa. Societe civile rero, amashyaka ya politiki n'abatuye mu ntara ya Minembwe bavuga ko badashaka iki kigo gishyirwa mu ntara yabo, ndetse ko batiteguye kwakira abarwanyi ba M23 bashinja kuba barwanya abanyarwanda bateye igihugu cyabo. Bongeraho ko ingabo za Angola rero nazo batazishaka mu ntara ya Minembwe bitewe nuko bakeka ko ikizazizanya cyangwa se ikizazizana ari ugukorana na M23 bitwaje gahunda yo kwambura abarwanyi b'uwo mutwe intwaro no gusubizwa mu buzima busanzwe, bo bavuga ko badashyira amakenga. Rubini Rashidi Bukanga, umwe mu bayobozi ba Societe civile mu ntara ya Minembwe, aganira na Radio Okapi, yavuze ko abaturage bo muri iyi ntara batifuza ko ingabo za Angola ziza muri ako gace, ndetse ko batifuza ko icyo kigo biteganyijwe ko cyazakira nyine abo barwanyi batagishaka. Ati mwese muzi ko abanyekongo batifuza ko ingabo za Angola zoherezwa iwacu, by'umwihariko mu ntara ya Minembwe. Hari gahunda y'uko zizaba zizanywe no kugenzura igikorwa cyo kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi ba M23, kandi aba banyarwanda nabo ntitubifuza mu ntara yacu. Turakeka ko ingabo za Angola na M23 baba bagiye gukorana bya hafi mu ntara yacu ya Minembwe. Andi makuru rero ya Rogasier Kayumba Migagaya avuga ko hari amakuru y'uko ingabo za Angola nyine zishobora koherezwa mu ntara ya Minembwe mu cyumweru gitaha kugira ngo zitangire gutegura
agomba gushyirwa ikigo cyo kwakiriramo abarwanyi ba M23. Yongeyeho ko rero batumva impamvu abarwanyi ba M23 bamaze igihe bahungabanya umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazanwa mu ntara yabo, ndetse by'akarusho bagakorana n'ingabo za Angola mu mayeri yiswe igikorwa cyo kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe, kandi izo nshingano zagakwiye guhabwa ingabo za leta arizo FARDC. Ibintu rero birakomeza kuba bibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kora share, kora subscribe, kore comment ku biganiro n'amakuru cyane tukugezaho 5 kuri 5.